Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kane w'indwi igenekerezo rya 17 mu Kakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni ya makimbirane akomeje gufata indi ntera hagati za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya leta cyemewe n'amategeko cya FARDC. Kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugira uruhare rukomeye mu gufasha ndetse no kubuza izasarambwe kuba zakinjira mu gisagara cya Uvira. Ese bihagaze gute? Ni iki kiri ku mirongo y'imbere y'urugamba? Na yihe mayera akomeye ariko arakoreshwa, dore ko bitangazwa kandi byagiye byibonekeza ko izasarambwe zimaze igihe kinini zikeneye kuba zakinjira muri iki gisagara, ariko igisoda cy'u Burundi kikaba cyamaze gukora urukuta navuga ko rukomeye ruri gutuma bitabasha guhira aba bagerageza gushaka kwinjira muri uyu mujyi. Muze tubabwire ibikomeye bijyanye n'ibitero bikomeye byagabwe n'igisirikare cy'u Burundi. Biro bikaba bikomeje kugenda bigaragaza uko urugamba ruhagaze ndetse n'uko ibintu bimeze. Mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane ku itariki ya 17 ni mu gihe bivuga ko rero hari urugamba rukomeye ndetse n'ibice bidasanzwe bikaba rero bizaberemo imirwano, aho bitangazwa ko izasarambwe zambuye bimwe mu bikoresho ndetse n'ibiryo bari barazanye, ibi bizwi nko mu mikeba, bitewe n'uko ibirindiro byabo byaguweho ikibigabweho igitero gitumo. Nk'uko amakuru akomeye ariko aragenda yibonekeza, biragaragara ko benshi bakomeje kugenda bavuga ko kuri ubu ngubu iyo hataba igisirikare cy'u Burundi, umujyi wa Uvira wakabaye kuba waragiye mu minwe y'izasarambwe. Reka turebe uko bimeze, turebe ibi bitero uburyo biri kugabwa. Turababwira kandi ko FARDC gushinja izasarambwe gutera ibirindiro byayo Imasi ndetse n'Ikarehe, ibyatumye hitafatwa ingamba zikomeye za gisirikare mu rwego rwo kugira ngo bashe kuboyikota ibijyanye na logistique ya izasarambwe mu bice bitandukanye. Turaza kandi kunyarukira mu bice bitandukanye bijyanye na politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwira ibiri kuba. Turaza kandi kubabwira uko izi strategy ziriko zirategurwa ndetse nuko biriko biragenda binonosorwa, kandi bikaba bigaragara ko urugamba rushobora kuza gukomera mu minsi iri imbere. Reka twinjire mu buryo burambuye, ngusabe ushonde sabone. Mu bihe intumwa za leta ya Kinshasa n'iz'umutwe wa AFC zikomeje ibiganiro bigamije kugarura amahoro Doha muri Katari, hakomeje kuvugwa imvururu n'imirwano ikomeye hagati y'impande zihanganye. Ku ruhande rwa leta ya Kongo, Major Nestor Mavudisa Kabamba Mayoyo adaciye ku ruhande yavuze ko zone ya gatatu ya FARDC y'ubwirinzi bwa FARDC ifite icyicaro cy'Isangani yashyize ahagaragara itangazo ku wa kabiri, avuga ko izasarambwe zifatanyije n'ingabo z'u Rwanda bateye ibirindiro bya FARDC mu turere twinshi. Hari ku wa gatandatu yagize ati M23 yateye ibirindiro bibiri bya FARDC muri Karehe no muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe yakomeje avuga ko ku wa mbere yongeye gutera hitwa Kashihe na Ilambi na Katana aho muri Karehe mu bice by'akabari muri Side Kivu. Uyu mwene akaba yarakomeje anagaragaza ko mu bice byitwa Nzabandu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, FARDC ivuga ko habaye imirwano yamaze umunsi wose. Mu magambo ye, uyu Meja Muvudisa yagize ati ibi ni ukurenga ku masezerano y'agahenge no gutoba ku bushake umuhate w'amahoro urimo kuba. Umuvugizi wa AFC Bwana Laurence Kanyuka nawe yahise ashyira hanze irindi tangazo ku munsi wo kuwa kabiri, avuga ko leta ya Kongo ikomeje guhimba ibinyoma. Mu magambo yagize ati ingabo za leta FARDC n'imitwe yifashishije abaturage ba Wazalendo muri groupement ya Chilunga muri teritwari ya Kabari muri Kivu y'Amajyepfo ku wa gatandatu yasabye, bikaba rero bigaragara ko yasabye ibihugu bihagarariye
biri muri ibi biganiro kumva leta ya Kongo kwitarimo kwitanga ndetse kwitari kwita ku biganiro kuko ngo ahubwo iri kohereza intwaro ziremereye hafi yaho bafite ibirindiro. Kanyuka yagize ati uko kohereza intwaro n'ingabo hamwe n'ubwicanyi ku baturage biragaragaza neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa budashishikajwe n'ukuri ku biganiro birimo kuba. Arakomeza avuga ati yego biremewe ko ibirego bihanganye biba mu gihe ibiganiro birimo kugenda bigura intege, kandi kugeza ubu ntibigaragara neza kumvikana. Abahuza barimo Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba nabo bahangayikishijwe n'uko imirwano ishobora gusenya amahirwe yo kugera ku masezerano arambye. Imirwano irakomeje izasaramwe ndetse na twirwaneho baravuga ko FARDC iri kwegeranya ingabo ku mbibi zaho igenzura, bikaba ari ibimenyetso byo kwitegura intambara. FARDC nayo iri gushinja izasarambwa ibitero bidahwema kandi bikagaba biri gufata urundi rwego. Iyi ni filogike dogeri hagati y'impande zombi bijyanye n'ibikorwa byo gusobanura imbere y'amahanga uko uruhande runaka rudashaka amahoro. Ibi ni ibikorwa byo kwitwaza imiterere y'imirwano yo ku butaka kugira ngo impande zishinzwe kugaragaza iki kibazo zibashe kuba nazo zagorwa n'ibiri kuba. Gushinja ubwicanyi n'ubugome ku baturage mu rwego rwo gutesha agaciro izindi mpande z'ibiganiro, ibi ni biri ko biragenda byibonekeza nubwo ibiganiro bikomeje Doha bikaba bidatanga icyizere hagati ya FARDC ndetse na AFC. Biragaragaza ko amahoro y'ukuri ataragera aho bifuza. Hari kandi gushyiraho agahenge gafatika, gukurikiranwa ndetse no guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugenda byibonekeza. Kugeza ubu kandi biri gutangazwa ko neza hafi y'igisagara cya Uvira ibintu bitoroshye bitewe n'ibyaraye bibaye, mu gihe kandi bitangazwa ko igisirikare cy'u Burundi mu buryo butunguranye mu gitondo cya kare cyahagurutse mu gisagara cya Uvira gikomeza umuhanda werekeza mu bice bya Minembwe ahari hari ibirindiro cyangwa se pozisiyo d'avance y'izasaramwe, maze bafata bimwe mu bikoresho bitandukanye harimo ibiryo bibitse mu mikeba, hari kandi intwaro za AK-47, hari n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Koko kandi kuri ubu hakomeje operasiyo zikomeye FDN bigiye kuragikoresha igaba cyangwa se yinjirira ibirindiro by'izasaramwe mu buryo butunguranye, kuko bivugwa ko kuri ubu ngubu biteguye kuba basubiza inyuma izi zasarambwe ku kibi n'ikiza. Ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu bitangazwa ko hari abasirikare benshi bizasarambwe bashobora kuba bamaze kuba bahindura uruhande bakajya ku ruhande rwa leta, aho bitangazwa ko hari bamwe kuri ubu ngubu bemerewe ko ibiganiro nibirangira bazahita bagirwa abasenior officers. Ibyo rero benshi bavuga ko bishobora kuba bizatuma hari uruhande rw'izasarambwe rushobora kuba rwacika intege. Bamwe bo mu zasarambwe baravuga ko bashobora kuzinjira mu gisirikare cy'igihugu kuko babona ko mu gihe amasezerano azaba amaze gusinywa leta ya Kongo ishobora gufata ibyemezo bikomeye. Ibizatumye hari bamwe mu bagabo bagera kuri 3 tutarabasha kumenya amazina bari basanzwe bakorera akazi kabo mu bice byegereye Warikare bari bari mu zasarambwe bamaze kuba bakinjira ku ruhande rw'izasarambwe bavuye muri binjira mu ruhande rwa FARDC bavuye mu zasarambwe. Mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi biri ko badatinya kuvuga ko kugeza ubu ibiganiro nubwo benshi bari biteze ko bizazana igisubizo ariko bikigoye bitewe n'uko FARDC ikomeje kugenda izanirwa ibikoresho, ndetse biranavuga ko mu gisagara cya Uvira hamaze koherezwa abandi benshi cyane basobanukiwe ibijyanye n'igisirikare, batanga icyizere ko urugamba rushobora kuba ruzagira iherezo ritari ryiza. Ibyatumye rero bakomeza kugenda batangaza ko ibi biganiro ari byo byari bikenewe kuruta ibindi byose. Ni mu gihe rero kandi kuri ubu ngubu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda bagaragaza uburyo ki hakomeje kugenda habaho kongera abasirikare, kongera ibikoresho, nyamara ibiganiro abaturage bari biteze byo bikaba bitongerwamo imbaraga nk'uko byari bikwiye.
Kugeza ubu kandi ntitwabura kubabwira ko urujya n'uruza mu bice bitandukanye bigenzurwa n'iza Sarambwe rurakomeje, ndetse no mu bice bigenzurwa na FARDC, ariko rimwe na rimwe hari igihe imirwano ugasanga ibintu birahagaze. Inama y'abaminisitiri yahaye umugisha amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Inama yateranye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 16 Mukakaro 2025 muri village Urugwiro, iyobowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ikaba yarafashe imyanzuro ikomeye ndetse ikaba yaranashyizeho bamwe mu bayobozi bakomeye, harimo n'uwahoze ari umushikiranganji w'imitwarire y'imitegekere y'igihugu Jean-Marie Gatabazi, wari kuri ubu ngubu yongeye guhabwa inshingano zikomeye. Kuri ubu amakuru ariko aradushyikira ngaha arasigura uburyo ki inama y'abashikiranganji rero yashimye ibyagiye bisinywa hagati ya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo n'u Rwanda ku igenekerezo rya 27 Ruheshi 2025. Reka turebe uko ibi babivuzeho. Inama y'Abaminisitiri yagize ati: Ambasaderi Vincent Karega, Ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'abaturage ba Algeria. Ambasaderi Karega yari asanzwe ari ambasaderi udasanzwe w'u Rwanda mu karere ka Afurika k'ibiyaga bigari. Innocent Muhizi yagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika ya Singapore asimbuye Jean de Dieu Uwihanganye. Muhizi yari asanzwe ari umuyobozi mukuru wa RISA. Ni mu gihe rero mu bindi byaganiriweho rero nuko bivugwa ko amasezerano ari intambwe ikomeye mu gushakira umuti ibibazo by'umutekano muke bimaze iminsi bigaragara mu karere. Ni iby'ingenzi rero twababwira muri ibi. Reka dukomeze twebwe n'amakuru akomeye ariko aragenda avugwa mu bindi bice bitandukanye. Biravuga ko rero mu mpera z'indwi iheze ibintu byafashe indi ntera ku rugamba hagati y'ingabo za leta iharanira intwaro rusange ya Kongo n'abarwanyi za Sarambwe mu bice bitandukanye, aho ku igenekerezo rya 11 Mukakaro 2025 amakuru yizewe yatugezeho yatangazwaga n'abaturage avugaga ko mu bice bya Sake, Kausa, Mishaki ndetse na Kirunga na Karuba hagaragaye ingabo nyinshi z'Isarambwe, ndetse biranavuga ko humvikanye amasasu akomeye bikekwa ko FDLB naho yaba yaratangiye kwakora sharing bitewe n'uko yamenye ko izasarambwe nazo ziri kwiyegeranya. Ni mu gihe rero ubuyobozi bw'izasarambwe bwatangajwe igitero kivanze n'ibitero bya FARDC hamwe n'ingabo z'u Burundi bikomeje kugenda birenga imbibi zikomeye z'ibice igisirikare cya leta kigomba kuba kirimo. Ibi rero abaturage baravuga ko bishobora kuba byaba ibindi. Ni mu gihe rero nyuma y'imirwano ikaze FARDC ikomeje kugenda igaragaza ko n'ubundi idashaka ko ibiganiro ari byo bijya mbere, ahubwo ikaba nayo iri kwitegura. Gusa rero abayinga ndetse n'abakurikiranira hafi ibijyanye na politike baravuga ko ibi bishobora kuzaba bibi cyane. Mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda agarukaho, reka turebe raporo ikomeye aho ihungabana rikabije ry'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu mu duce twafashwe n'umutwe w'izasarambwe. Bivuga ko abasaga 8 baturutse gereza. Mu gihe rero intambara ikomeje guca ibintu mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, inkuru zitangwa n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu ziragaragaza isura y'icuraburindi ihangayikishije ryugarije iki gihugu. Anne Marie Ndogi, umuyobozi wungirije w'ibi biro, yatanze inkuru zikomeye kuwa gatatu i Kinshasa, avuga ko ibibazo byatewe n'ibikomeje kugenda biba ari ibintu biteye ubwoba bizageze ku rwego rukomeye bigasenya inzego z'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu mu buryo budasanzwe. Abaturutse gereza bararenga 8,000, ubutabera bwagiye nka nyomberi nk'uko tubisoma muri iyi raporo. Kuva uyu mwaka watangira, gereza nyinshi zatewe no kuba zaragiye zifungurwa. Ibintu abantu barenga 8,000 byarangiye baturutse, barimo abasaga 200 bakekwaho ibyaha by'intambara nk'uko bizatangajwe na Dongi. Aya makuru yatanzwe binyuze mu mpapuro z'inshingano n'umubabaro w'ibihugu by'abaterankunga byagiye bifasha leta iharanira intwaro rusange ya Kongo mu gushyiraho
ubutabera bubereye buri muturage. Dong yakomeje agira ati ibi bisubije inyuma imyaka irenga 10 y'amavugurura y'ubutabera yari amaze kugerwaho ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga. Mu byumweru bike gusa ibyagezweho byose byarasenyutse. Umujyi wa Goma, wa Bukavu, hari amakuru ko ibikoresho by'ubutabera byatwitswe, inyandiko z'imanza zirasenywa, ndetse abacamanza n'abavoka bamwe barahunga kubera iterabwoba ry'izasarambwe. Uretse gusenya ubutabera, raporo yasohowe iragaragaza ko hari ibikorwa bya kinyamaswa bikomeje gukorerwa abaturage mu bice biri mu buryo burambuye. Akavuga ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa bya hato na hato bibangamiye bikomeye uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Biravugwa ko rero abaturage bicirwa hadaciye, abaturage baricwa bidaciye mu nkiko bizwi nka extrajudiciaire. Haravugwa kandi gufata ku ngufu abagore n'abakobwa, abana barashimutwa bakajyanwa mu gisirikare enorma force. Hari iyibwa ry'ibintu n'amafaranga mu buryo burambuye. Hari abaturage baburirwa irengero nyuma yo gutabwa muri yombi muri ibice bigenzurwa n'izasara bwashyizweho ubutegetsi bwayo bushingiye ku bwoba, batitaye ku mategeko mpuzamahanga agenga imiryango iri mu ntambara. Abaturage bahindutse imbohe hagati y'intambara, igihano cy'iterabwoba. Bivugwa ko na Dong biri gukorwa binyuze mu itangazamakuru. Igisagara cya Goma, igisagara cya Bukavu, ibi ni ibisagara bifatwa nk'ishingiro ry'iterambere ry'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ubu ibi bisagara biri mu gicuku cy'ubwoba n'akavuyo nk'uko bigaragazwa muri iyi raporo. Imiryango ya leta yarasenyutse, ibitaro byaribwe, amashuri amwe arafunze, kandi ibikorwa by'ubutabazi ntibikibasha kugera ku babikeneye kubera umutekano muke. Minisitiri w'ubuzima uharanira intwaro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yatangaje ko kubera imirwano n'ubushyamirane bwahindutse umwiryane ushingiye kuri politike n'ubutaka bukaba bukomeje kugenzurwa n'izasarambwe. Ubuyobozi bukaba butari kugera ku baturage ndetse ntibubagezeho n'imiti y'ibanze. Bikaba rero ibi ari ikibazo. Ni mu gihe rero mu mvugo y'amahoro igenda isa, aho Anne Marie Dong yashimangiye ko ibi bikorwa byose bishobora kuba bigamije politiki yo gusenya leta, aho umutwe w'izasarambwe ushaka gukuraho inzego z'ubuyobozi za leta kugira ngo ushyireho ubutegetsi bushingiye ku mabwiriza y'abafite intwaro aho gukurikiza amategeko. Bagize bati abaturage barambiwe inzego zose z'ubuyobozi n'inkiko. Ibi bishobora kwitwa gahunda yo gushyiraho ubutegetsi bw'inyeshyamba budafite ishingiro, butubahiriza uburenganzira bwa muntu. Mu gihe rero inyeshyamba zigifite ibice binini by'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, ibibazo bikomeje kwiyongera. Abaturage bagenda batakaza icyizere ku bushobozi bwa leta ikomeje kugenda igira bimwe mu byo ikora. Ni mu gihe rero muri iyi raporo basabye ko imiryango mpuzamahanga igomba kongera kugerageza ubushake mu gusigasira ibyagezweho mu rwego rw'ubutabera no kurinda abaturage. Icyifuzo cyatanzwe ni ugushyiraho ingamba zihutirwa zo gufasha mu kongera kubaka inzego z'ubucamanza, kongera umutekano w'abaturage no guhana ababigizemo uruhare. Ibikorwa nk'ibi by'inyeshyamba z'izasarambwe bikomeje gufatwa nk'imbogamizi ikomeye ku mahoro arambye muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Rero ni ibikubiye muri raporo ikomeye yasohowe n'akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, nk'uko rero biriko biragenda byibonekeza. Mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda agaruka kuri iyi paje no ku igisirikare cya Kenya KDF cyatangaje ko abasirikare 3 bacyo baturikanwe n'igisasu, bikaba bisarabaye ku igenekerezo rya 15 mu Kakaro 2025 ubwo bari bari mu burinzi mu muhanda munini wa Sankuru Kiunga hafi y'umupaka w'iki gihugu ndetse na Somalia. KDF yasobanuye ko nyuma y'ibi byago aba basirikare bari bakomeretse bihutiranwe kwa muganga byihariye kugira ngo abaganga babatabare ubuzima bwabo, ariko birangira bapfuye. Yagize ati aba basirikare batanze igitambo kiruta ibindi ubwo barindaga abaturage ba Kenya. KDF yasobanuye ko hari abandi basirikare bakomerekejwe n'iki gisasu cyitabwa, kikaba rero ari ibintu
bavuga ko bibabaje cyane. Iki gisirikare cyatangaje ko inzego zitandukanye zishinzwe umutekano zahise zitangira iperereza kugira ngo hamenyekane abateze iki gisasu, kandi ko uyu muhanda woherejweho abasirikare benshi kugira ngo bashakishe abagizi ba nabi bakoze ibi. Umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab akaba rero waratangaje ko uyu muhanda wapfiye w'abasirikare babiri ba Kenya, undi umwe arakomereka, gusa ntibemeje niba aribo bateze iki gisasu. Al-Shabaab ikorera mu bice byinshi bya Somalia, aho igaba ibitero ku ngabo z'iki gihugu ziri mu butumwa bw'amahoro ndetse no mu bice bya Kenya byegereye umupaka. Bitewe n'ibi bitero bigabwa ku mupaka, Kenya ikaba yakajije umutekano ku ruhande rwayo yifashishije abasirikare ndetse n'abapolisi. Inuko dusoje, niba ari ubwa mbere dukurikiye isi ndasabone cyangwa ukore subscribe yongere mu bajye kubana natwe mu makuru akomakomeye tubagezaho arebana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.